da ću pokazati kako skinuti GTA 5. Uđe na ovaj link. Kad su ušla da imate tu. Kliknite download linkovi i onda vidite ovo GTA i nisam GTA ako hoćete da skinete. da. I onda dođete u torrent i samo uzete i prebacite ga ovdje i kad se skine, znate vam. I to je bilo od ove epizode.